Amerika je drugo najveće svetsko tržište hrane sa procenjenom vrednosti od 924 milijarde dolara i očekuje se da će to tržište rasti po godišnjoj stopi od 1,8%. Sve govori o tome da se tržište oporavlja, da tržište ima izuzetno pozitivan trend, a ono što je najbitnije, od ovih 924 milijardi dolara, treba napomenuti da je najveći segment rasta i najveći segment na tom tržištu je upravo tržište grickalica i konditorskih proizvoda, da vidimo veliku prednost naših domaćih proizvođača da na ovo tržište, u ovaj segment, može da obrati pažnju i da plasira svoje proizvode. Da treba redovno pratiti izveštaj koje Ministarstvo poljoprivrede stavlja na svoje portale. Zašto nam to govori? Zato što se vidi kod voća i kod povrća da postoje ti trendovi. Oni se menjaju iz godine u godinu. Ono što je takođe zanimljivo je da prva dva mesta uvek, kada pričamo o povrću, vidimo da su tu paradajz i krompir. Kod voća, tu je neprikosnovena, bez obzira na sve trendove, banana kao vodeće voće u Americi, ali već na drugo, treće i četvrto mesto dolaze i jabuka, i jagoda, i grožđe, i takođe to su proizvodi koji mi uspešno gajimo da se plasiraju na tržište SAD-a. Industrija smrznutog povrća često ne posmatramo tako detaljno, ali upravo to tržište pokazuje izuzetne trendove, a kada gledamo šta je najinteresantnije, to je sigurno bundeva koja je apsolutni hit u Americi, apsolutni hit u poslednjih godinu dana, gde vidimo skok prodaje od čak 106% i taj trend se nastavlja i dalje i taj trend će rasti, jer bundeva je prepoznata kao, ne više kao sezonsko povrće, nego je prepoznata kao regularna, redovna namirnica koja se koristi u prehrani u Americi. Ako se vratimo kod smrznutog voća, zašto je to bitno? Ponovit ću, pričat ću polako, zato što upravo trešnja i višnja svake godine beleži skok od preko 10% i to je nešto što itekako treba imati u vidu, a zamislite samo ako pričamo o višnji, ako na višnju dodamo i naše geografsko poreklo, ako dodamo da je to oblačinska višnja, ako uzmemo u obzir sve nutritivne vrednosti koje višnja može da nosi u sebi, dolazimo do toga da tržište Amerike itekako može da bude interesantno za naše autohtone vrste voća. A ako posmatramo posebnu industriju smrznutog povrća, u 2019. godini to tržište je ostvarilo promet od 3,1 milijarde dolara i sa procenom rasta tržišta od 2%. Najprodavanije dve kategorije su bili mešano povrće i brokoli, što negde ne iznenađuje i čak i pored najvećih trendova brokoli i mešano povrće ostaju dosta stabilni u samom vrhu. Tržište maloprodaje hrane u Sjedinjenim Američkim Državama je izuzetno konsolidovano, tako da supermarketi u ovoj zemlji imaju približno oko 60% prisustva na tržištu, udela na samom tržištu, dok mega i hipermarketi čine ostale četvrtinu. Lidersko mesto već godinama drži Walmart, koji je u 2020. godini imao blizu 5000 objekata, zatim sledi kompanija Kruger sa svojih skoro 3000 objekata, ali ono što je jako zanimljivo napomenuti je da sve veći broj marketa u Americi ima Ahold Delhaize, kompanija koja je itekako prisutna na našem tržištu, i to daje još jednu šansu našim proizvođačima hrane da ukoliko oni ostvaruju uspešnu saradnju sa Delhaizeom na tržištu Srbije ili regiona, tu referencu mogu da koriste u plasiranju svojih proizvoda i u okviru ovog maloprodajnog lanca na tržištu Amerike. Procenjuje se naravno da će se zadržati pozitivan trend otvaranja klasičnih prodavnica hrane i mora se prepoznati da je online tržište hrane u izuzetnom usponu i to ne samo ove godine, ne samo zbog COVID-a, nego je to trend koji se vidi u posljednje 3 do 4 godine. Samo najveće kompanije su to shvatile, krenulo se u bitku sa online-om. Amazon, koji je apsolutni šampion na tržištu. I zašto je Amazon važan? Amazon nam se činio do pre par godina kao mesto gde nikada neće moći srpski proizvođač da plasira svoje proizvode. Međutim, situacija se dosta menja. U posljednje 2-3 godine vidimo sve veći broj naših proizvoda koji se uspešno plasiraju na Amazon, međutim, situacija se dosta menja. U posljednje 2-3 godine vidimo sve veći broj naših proizvoda koji se uspešno plasiraju na Amazon, koji pronalaze svoje mesto. Etnička hrana
toliko popularne u Americi, nego su se izborili upravo zbog toga što imaju vrhunski kvalitet i što imaju proizvode koje to tržište traži. Često naši proizvođači zaborave na postojanje Horeke, zaborave na postojanje industrije koja se zove hoteli, restorani i kafeji. Zašto je to bitno? Zato što je neverovatan broj objekata koji možda deluje kao naučna fantastika ako kažem da Amerika ima 660.000 restorana. 660.000 restorana je prošle godine ostvarilo promet od skoro 670 milijardi dolara. Od tih 660.000 restorana na restorane brze usluge, koje mi prepoznajemo i na našem tržištu, je otišlo preko trećina prodaje i ta trećina prodaje najviše je završila u restoranima kao što su Subway, koji je lider na tržištu Amerike sa svojih 25.000 restorana, i McDonald's, koji ima 14.000 restorana samo na teritoriji Amerike. Jako bitno tržište brze usluge. To je nešto što isto našim proizvođačima ponekad je delovalo kao nemoguća misija, kao nešto što ne može se ući tako lako u taj segment. Međutim, ja znam lično, veliki broj kompanija u Srbiji uspešno sarađuje sa ovim brendovima i sa drugim brendovima sa ovog tržišta brze hrane i ta referenca, saradnja iz Srbije, saradnja u regionu, takođe izuzetno znači u započinjanju pregovora sa američkim tržištem i sa restoranima koji pružaju brzu uslugu svojim kupcima. Često kažemo, i mi smo imali puno razgovora sa domaćim proizvođačima koji kažu, vidiš, zaboravili smo o hotelima. 85.000 hotela u Americi i tekako je potreban doručak, koji je centralni obrok u većini hotela u Americi, a upravo na takvom mestu su potrebni kvalitetni voćni namazi, kvalitetni voćni proizvodi, 85.000 hotela, a opet dovoljno je otići u neke od lanaca, jer pojedini lanci imaju preko 8.000 hotela i pregovarati, i znam domaće kompanije koje su uspele da plasiraju već svoje proizvode u hotelima kao što su Hilton, kao što su Sheraton. Krenuli su od Beograda, završili su u regionu, završili su u Saudijskoj Arabiji i sada napadaju Ameriku. S obzirom na povećani nivo stresa koji je vladao zbog pandemije i koja je mesecima narušavala gotovo sve aspekte našeg života, potrošači su se okrenuli onome što im je poznato kako bi sebi pružili osjećaj udobnosti i sigurnosti. Ovo udobnost su postizali tako što su se jače oslanjali na pouzdane proizvode, na brendove, na trgovačke lance, udovoljavajući nostalgične želje za voljenim proizvodima, kako bi nekako stekli osjećaj kontrole nad onim aspektima života koje još uvek su mogli da kontrolišu ili da utiču. Potrošači su krenuli da se okreću ka proizvodima koji odgovaraju njihovim određenom načinu života, životnoj fazi u kojoj se nalaze, nekim aktivnostima koje svakodnevno sprovode i poslom kojim se bave. Pandemija je ubrzala mnoge potrošače da se sve više interesuju za zdravstvene benefite hrane. Trend funkcionalne hrane je sve više u porastu, ali to ne znači nužno dodavanje novih sastojaka u proizvode. Pre govorimo o tome da repozicioniranjem proizvoda, brendiranjem drugačije načine i isticanjem vrednosti koje naši proizvodi imaju, možemo postići taj nivo interesovanja američkog tržišta za funkcionalnu hranu. Domaći proizvođači moraju sve više da obrate pažnju na kvalitet proizvoda kao i na pakovanje kako bi ono bilo prihvatljivo i omogućavalo američkom tržištu da se ta hrana konzumira i na ulici. Takođe, ono što je bitno, ljudi su sve manje putovali zbog poznatih okolnosti. To je dovelo do toga da se okreću ka internacionalnoj kuhinji, da interesovanje za svetsku kuhinju, da istražuju, jer su imali više vremena da provedu kući, da istražuju šta je to što je aktuelno, šta je to što hrana Evrope nudi, šta je to što hrana Balkana nudi ili šta je to hrana koja je interesantna njima, čuli su za ovaj region, nisu putovali, ali žele da istražuju, žele da koriste i da probaju naše proizvode i naše specialitete. Treba da pomenuti da boravkom sve više u kući i radom od kuće, ljudi su sve više provodili vreme spremajući hranu. To je ono što je jako bitno, jer se vratio kult u Americi koji je bio dosta jak i ranije, a se vratio kult doručka, gde se eksperimentiše sa doručkom, a u svaki američki doručak znamo vrlo dobro da idu i namazi od voća. Treba voditi računa da su ljudi postali izbirljivi. Lako se ode na internet, lako se proveravaju funkcionalne karakteristike određenih proizvoda, tako da tu moramo biti realni, moramo biti iskreni ili o nekom benefitu na zdravlje, ako to zaista nije potvrđeno i ako iza toga ne postoje
adekvatne analize. Obrasci ponašanja kod ishrane se menjaju svakodnevno. Ljudi se sve više okreću zdravoj hrani, svako voli da ima svoj proizvod, svoju dijetu i svoju grupu proizvoda koje će redovno konzumirati. Pa razmišljajući o tome kako stvoriti proizvod za novi tržišni segment, naši proizvođači hrane moraju uzeti u obzir demografski i kupovne trendove koje vladaju trenutno u Americi. Zašto je to jako bitno? Prečesto se događa da mi napravimo jedan proizvod, da ne znamo kome je namenjen proizvod, da ne znamo kome se obraćamo, da apsolutno nemamo onda ni adekvatnu marketinšku podršku, zato što mislimo da će naš proizvod, da će naš ajvar, da će naš džem potpuno biti nešto što će celu Ameriku oduševiti. Ne. Moramo tačno da znamo sa određenim proizvodom kome se obraćamo. Demokratski trendovi u Americi trenutno uključuju manja domaćinstva, starenje stanovništva i porast broja stanovništva koje dolaze iz Azije i Južne Amerike. Ono što je jako bitno, izuzetno veliki trend trenutno u Americi je wellness, odnosno kako biti dobro, kako se osjećati dobro, kako biti u formi. To moramo voditi računa kao i o tome da trenutno u Americi ljudi koji kupuju prehrambene proizvode žele da uživaju, da osete da je neka pogodnost u tom proizvodu i takođe da vide da ima neke vrednosti i da ima etničku pripadnost. Ne smemo da zaboravimo da u Americi živi veliki broj ljudi sa Balkana, da živi veliki broj ljudi iz Istočne Evrope, koji tekako znaju naš proizvod i da se njima obraćamo. Ali to je jedan segment koji broji milione ljudi, ali koji dalje je limitiran u odnosu na ceo potencijal Amerike. I zbog toga, ako pratimo wellness, ako pratimo well-being, kako oni zovu, ako želimo da plasiramo naše proizvode uspešno, moramo da vodimo računa da je to hranljiv proizvod, da je to proizvod koji u sebi ima neke funkcionalne vrednosti, da je organski i takođe može da bude izuzetno interesantno hrana sa geografskim poreklom. Ono što je bitno je da mi moramo da zainteresujemo potrošače. Više nije dovoljno samo imati dobar proizvod. Morate imati priču iza svakog proizvoda. I to je ono što mi ponekad zaboravljamo. Kažemo tradicionalan proizvod koji dolazi iz Srbije. Zašto je on tradicionalan? Ta informacija nedostaje. Marketing mora da ima u sebi i priču o proizvodu i priču o poreklu proizvoda i zašto je on dobar. Kombinacija kvalitetnog proizvoda, izuzetnog pakovanja, prilagođeno domaćinstvu u Americi po pitanju pakovanja, po pitanju obraćanja u komunikaciji, dovodi do toga da mi možemo uspešno da plasiramo naše proizvode na ovom atraktivnom, ali izuzetno zahtevnom tržištu.